Enenthi Nimathuthw'a Kululumiilye Ngwatanio ya Makundi Isioni cia Nduani Kwondu wa Kwailya Maundu ma Maendeeo Ngwatanio kuma kwi Nicholas Chalo wa Ngwatanio ya Enenthi apamanza kuya matungulu ikundi ila yikielelo ni cha kumanza usungio wa mathina ma kiwu Isioni cia matungulu Chalo ingi ni wa kulya makundi ukwatiania na serikali kusukumia Maundu kauta Isioni cio. Boniface Kwithwa kibune cha vatambini isio kivathukanio Nicholas Charles amethitu na vinda yumu kwikiriana ni manya ikisia Enenthi kiwu na Maendeeo kulya ndumango ya wendi musio na tongu kumakwata mbao kuyanisa ndoto sio na kujithekana kuina thini mukiwu Isioni cia tala na matungulu kwa community tiu ndu laisi wi mwaka wina challenge bingi muno pyu yulwa finances yulwa issues ya stima, high cost of electricity bills na sinibingi ta kuya kwa kiwu sometimes mbwandi bingi balls kwa yithi down azuni maundu matu affect ite muno ta community tokethia twina ina balls na twina kwa enough support tuna kweza another balls nundu demand ya kiwu yulu kuliko the supply twina yo tutatie maundu maingi na kuandika applications na proposals kundu kwingi nikanu siandi tono kwa the right support but still we are waiting wazenu kona etineke maundu ma solar tuwezi kana tuiteje angaliko ni ya pumping lakini tuethia it is not easy nundu dijituni is a public borehole iko demand kiwo kwa 24 hours kwa the solar ndina tuteja a lot of high powered solar vai watakanisi mbingi nisio kumbelwana Maundu kivathukanio na Ngwatanio niyo ya vata na kulikana na makundi kivathukanio na serikali gwithekana mathina lame kumbelete Isioni cia Nduani ni maulekanga kututhitwo tuyenda ku coordinate na partners ala matona ututethia ta communities including county government na other organizations ala mena utoni munene wote the community utona usungia kiyo kila katikati wo nundu serikali lanzeo ileta za community kimba yino uwezo wa sustain na tuiboya governor witu wabina aiba lawi amamekana aiba ndu ni batu yambezia this group na tuilei foundation ya mimbaino ni wa provide some assistance ya smith na some mount nikanatu kikamondo watu maembe witu na tumwenda muno akoka akatunenga ukoko katika maundu mana nako na balatu bikite kumepindela waibo kuni usio muno members maitu methiro metu mwamba pe maundu mengela mukene mautuania lakini tuyatethie uketha bado tuna over now 21 years kuma tuambisi hata kikundi wingi kulia tongo indhino wa makundi kivathukanio Isioni cia Nduani kwithukia se wendi wa Enenthi embe wa kulasimilia maundu matatonyeka kila kinene twekie na twende na kwika ni any community limba na mathina mayo mwene na imba hizi mathina mayo ndutona kuko kambia kutabia community ya likwika mwene maile kutabia kila maswani ya mathina mo na usungi wa mathina mo kila tundia muno ni kuempower andu kwa kila mesi na kila mekwenda wa empower kwa mundu kwa kila wina ukendete wa mino mwempower ena utoni munene wa kuisungia we mwene mathina make kuzi to secret yitu ya usasini the community there is what we call ownership utawi kule vata kwithwa na uthinthini wa masavu kana maundu kivathukanio nthala matwa wenthini wa ikundi kwikithikana ni sithwa na ulumu matambi atikete kindu kitaya kwa community yengi within every 3 months to come na idyo not man general meeting every 3 months na tweetable everything that we are doing kila finance likite na kila finance unit aba imbeza yo kai cash services la bank kubi wela total accountability na nicho kwa tu sustain it for the last 20 years kwa sisa expenses zito kwa mwita stima we work more than 600,000 kwa hiyo tukadhauka tumona uwezo wa manage kusazi the community even the staff was said there is a lot of increase in staffing na nikitumi nundu ni twena maundu maingi ma accountability na kila pesa yalika ni tumika kwanza la ilite ya approve itwe ni members at large be nienda utungia chairman witu Nicholas Chalo muvea nundu katika nzama nututongo yasia na kusama usamilo wa ilite nundu wa kusupia our members all those years for the last 20 years tidhi tuisama nesa na nitutunga muvea nundu tuikombea undike kitu kina transparency katika utongo wacho na nguli ikundi lengi katika matungulu sub county Machakos county ika-emulate utongo wilo twithana gwe baba wa kuona ni uguo katika maundu maitu kuma matungulu kaunti ni Masaku nyene toboni mutesya